Ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 3. Mafhungo malwane nga chino chipinga Kea. I don't think the legislature cared as to which political party the member belongs to. Komiti ya Parliamenteni ikolabelesa mabaribari azwabwada kha chipolisa ubva kha mkomishinari wa mapolisa kwa KwaZulu-Natal Bontlantla Mkwanazi. The permission has been granted to repatriate the body back home. Vamuta wa maambasada bopira upano shangoni bona timtetwa varindugiselo dzikati ubwisa mufu ubva shangoni la France. We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the global Sumud flotilla are safe and on their way home. Mulwela phanelo dza vathu dokotela Bomakaziwe Mandela bari barangaphanḓa balipasi abakhulwela badzulapo Palestina nga nungo dzothe. Ndi madekwana ri batsira mafhungo pano kha SABC 2 kha ri verothe. Mukomishinari wa mapolisa vunduni la KwaZulu-Natal Bontlantla Mkwanazi vonekedza vupfiwa havo malugana politiki ngumu kha mashumele mapolisa. Bomkwanazi bari minister wa muhasho mapolisa asi mrado wa lihoro la politiki pedzi ndi mrado wa kabinete otholiwaho uya nga milayo ya shango uitelo rangaphanḓa muhasho uyo. Bomkwanazi boamba nga minister wa muhasho wa mapolisa Bosenzo Mchunu kati na upaladziwa khetekanyo ya mapolisa okheteaho ya ulwa na mabulayo ya politiki. Aba bomkwanazi bakhutanzira phanḓa komiti ya parliamente ine ya kusidzulusa mishushedzo kha tsireledzo ya lino shango. I'll say they are wrong because a minister of police is not a member of political party. The Minister of Police is an executive member that is appointed in terms of the law of the Republic. He is a cabinet member responsible for policing. I don't think the legislature cared as to which political party the member belongs to. So to put a statement and say it was a political decision, what if the minister is not a politician? So I don't think that argument will stand. Ndugiselo za ubwisa chitumbu cha maambasada wa pano Afrika chipembe shangoni la France bona timtetwa dzikati bomtetwa boroba begioperaho ngamraha uwa uva chipatoni cha hodera msanda wa shango la France hune haba Paris urufurabo rushusha batu kati na udisa mbudziso zisapiriho hune ba mubuso wa shango la France bakusedzirusa kona dzeo za uri botodibulaha bamuta bari banafulupelori sedziruso kha rufurabo zidobvisera khagala zoiteaho. The permission has been granted to repatriate the body back home, and then so that's the most important thing for us. We are very grateful that we are getting closer to us taking our brother back home. So I think that's it's quite in this whole thing. Such things good news to us because we can't wait to take him back home. We had an opportunity again, myself and Mr. Zengomalos here, where we went to the mortuary to go and visit Unyambose, our brother. I'm sure you'd understand how stressful that whole exercise is, but we had to do it on behalf of our families. Tsengo ya barua bararu baradzuma bani bakuweshwa milandu ya mabulayo abaranga phanda badzangano la bashumi la SAMU kha zwine hapfi zwinabutumani na ubindudzwa ha masheleni bangani ya kale ya VBS yo firisora phanda uya khala fumbilisumbe la unongwedzi khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzula unge Waterfall tsini na Lois Richard izwi ndi uitela unekedza aba legal aid board chifhinga cha utoḓa milayo wa muṅwe wa bakwelelwa avo
bo Phesera Dzuma bo pandela ramilayo wabo advocate Bontsako Hlungwane he ba re botifare habo ase habodi aba barwa bararu ba Radzuma ba go sengiselwa milandu yono fira fu ine ya katela mabulayo ya barangaphanḓa babili ba Samu bo Timson Musecho na bo Ronald Mani. I be excused. Thank you. Court yo tendela advocate Hlungwane vha tshibva kha tsengo lwa tshiofisi vha legal aid vha ḓo ita mbetshelwa dza ramulayo muswa hu si kale. We are inclined to postpone this matter for a period of 2 weeks to allow the Office of the Legal Aid to secure Mr. Radzuma, accused number 2 in these proceedings, a new legal representative who will take over his legal representation and continue with the trial from where we left off. Zoralo muelo wa uthoma Simon Radzuma o humbela u bvisiwa seleni ya vhathu vhanzhi ngei dzhele uri u tsitsikana na phosho zwi khou mutithisa nga ndugiselo dzawo dza tsengo. I have a short application from accused number 1 that does not affect these proceedings. It's in regard to his accommodation in custody, that he's in a communal cell. There is no order. He can't even prepare his case, and it's really affecting him. And he asked that I should approach the court to see if the court can persuade the authorities to accommodate him in a single cell. Fhedzi muhaṱuli vho tshidada vha ri a vha na maanḓa u bvisa ndela yeneyo. I'm not sure if I am able to direct the correctional services on how do they classify their inmates and how they should be accommodated. I think that is entirely and falls squarely within those people. I'm afraid we all know and we have learned that our prison facilities are so overcrowded, so much so that really space challenges are a crisis nationwide. Vhana vha Radzuma vha tshitokisini vha tsengo ya thoma miṅwani miraru yo fhiraho. Lutendo Bobodi, SABC News, Waterfall. Bandaulo ya Butchisi halushaka kana NPA bowana lingwalo lonobva kharamabindu bovosmuzi matlala line la kusumbedzori ba khotodo ita khathululo malugana khathululo ya ṅwedzi wa fhelaho ya court ya magistrata ya Alexander ya uba dzima bail bomatlala ba kuwesha milandu ya ulingedza ubulaha mfunwa wabo wa kale botebukho thobejane nga ṅwedzi wonoyumba mahola bomatlala khathina bangwe bagwelelwa ngabo bana bosenga court ya magistrata ya Alexander he mulandu wabo wapiriselwa phanḓa uya kha ṅwedzi uḓaho. Vho Vusmuzi Matlala mufumakadzi wabo Botsakani Matlala Bothikho Mabusela vho Musakekana na vho Nthabiseng Zama vho ḓivhonadza khothe ya magistrata wa Alexander lwa tshifhinganyana. Vhahwelelwa vha khou livhana na milandu yo vhalaho hu tshi katelwa na tshikwekwe tsha u ṱoḓa vhulaha. Milandu iyo yo takutshedza u bva kha ndingedzo dza fholodza dza u ṱoḓa vhulawa ha mufunwa wa kale wa Matlala ane a vhatevho Thobejane miṅwani mivhili yo fhiraho. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa musi vhaimeli vha muvhuso vha tshi khou ṱahisa uri hu na miṅwe milandu ya vho Matlala ine vha khou ṱoḓa i tshi dzheniswa kha tsengo iyi. There are 2 dockets, one from Pretoria and another from Littleton, that we want to centralize together with this matter. So that process is ongoing. The Director of Public Prosecutions in Pretoria gave consent for the 2 matters to be centralized and thereafter forwarded the docket to the Office of the National Director of Public Prosecutions for further consideration. Matlala ba khou ṱoḓa ita khumbelo ya khathululo kha khaṱulo yo ṋetshedzwaho nga magistrata Bosita Prinsloo nga murahu musi vho vha hanela bail ṅwedzi wo fhelaho. We received their motion. He intends to appeal the decision of the Alexandra Magistrates Court that denied him bail. And furthermore, as a state, we can indicate that we are in the process of preparing ourselves to oppose his application. We believe that this court was not misdirected, whether in law or factually. Vutanu haba hwelelwa haba ba khou lavhelelwa u ḓivhonadza hafhu khothe ṅwedzi uḓaho.
Mugwarabo wa lwela mishumo nga dzangano la bashumi la khosatu ngeithembisa vupone ikurileni woba wambarelwa nga Mafhungo asiyavudi anakwa mazwito zwa buyata bongeloni yathembisa bakhetekanyo yokhetheaho ya tsedzuluso kana SIU bodi badzabege yofelaho uri masheleni otshiwaho bongeloni uho akoswika henepa karanda dza bilioni 2 zwa zwino bathu bararu bonotopoliwa uri bakwameya kha zwito zwenezwo ngeno vhaṅwe huna khonadzeyo dza uri badobululwa usikale. Musi wa khosatu na madzangano o ḓiṅwalisaho nga fasi havho vha tshi khou matha na musi fala ekuruleni vha khou matha nnḓa ha vhuongelo ha Thembisa hune ha khou pfala urodziwa masheleni arandadza bilioni 2 maḓuvha asigathi o felaho vha SIU vho sumbedzisa uri masheleni o kheluswa vhuongeloni uhu o gonya u bva kha randadza milioni dza maḓana a malo na fuṱhanu sa zwa bviselwa khagala nga mugululi wa zwiito zwa vhuaḓa o vhulawaho vho Babita Deokaran u bva tshe tsedzuluso dza vha SIU dzo bvela phanḓa kha muvhigo he vha sumbedzisa uri tshivhalo tsha masheleni aya tshi khou lavhelelwa u gonya vha SIU vho amba nga zwigwada zwiraru zwa zwiito zwa vhutshinyi zwine zwa khou shuma hanefho vhuongeloni musi vha tshi amba na vhalwadze khathihi na vhashumi vha hanefho vha bvisela khagala uri tshiimo a tshi takadzi na luthihi. I think it's affecting everyone, all of us, the patients, the workers, the nurses, the doctors. The services we are getting is not great compared to other hospitals. Yeah, I can say everyone is affected. Madzina vhathu vhane vha khou kwamea kha zwiito izwi zwi bulwa nga vha SIU ndi avho Mazivuko, vho Maumela na muṅwe a songo bulwaho dzina fhedzi a vha khou thudzela kule zwiṅwe zwigwada zwine zwa nga vha zwi khou shuma hanefo u dovha hafhu ha vha na khoelo ya uri vhathu vhane vha khou ṱuṱuwedza zwiito zwenezwi zwa vhuaḓa hanefo vhuongeloni vha dzhieliwe vhukando. We are not going to protect anybody with tangible evidence on the table that says this person is involved in wrongdoing. Musi una khoelo ya mishumo ya khwine fhedzi masheleni ane a khou fanela u nekedza mishumo yeneyo na ndondolo ya vhuḓi ya mutakalo a khou ngalangadzwa. It's a serious problem because it means a teacher will not be able to buy an extra chalk, learning and teaching support material. We will not be able to buy medicine for those who need care at hospitals. We will not be able to employ more police to attend to questions of crime. So it's a serious problem. It's a cancer that we need to fight. But we are here to make sure that we support our workers and again to rubber stamp based on what actually transpired in this hospital. Madzina vhaṅwe vhane vha khou kwamea a khou lavhelelwa u ḓo bviswa nga vhuya. Gudedzi ndi kale ḽi hone nga vhanga ḽa uri ndeme ya u ḽa i ḓo ḓi dzula hone u bveledza zwiḽiwa ndi tshithu tshine tsha khou ṱoḓea tshifhinga tshoṱhe vha nga dzedzwa zwino muhashi population kana vhathu vho no ḓala u fhirisa na murahu lune u tshi zwi sedza na ngudo vha tou ṱoḓea tshoṱhe uri na vhaswa vha gude nga vhulimi. Ri na vhalimisi fhano Afrika Tshipembe vhane musi ro bva ri khou ita dzi farmers training vha vha khou amba mafhungo a uri a ri na access na market ngeno mimakete i hone ende yo itiwa nga muvhuso ende arali vhalimisi vha tshi ḓo takuwa vha vhudza muvhuso vha ri a ri na makete ngeno makete u hone une huna group ya vhathu ine vha khou i shumisa ine arali khou amba nga mafhungo a masheleni ri vha ri khou amba nga masheleni a paḓaho 200 billion. Ndo thoma hezwa u rea khovhe hanefha Soweto nga murahu nnḓu yanga mudzimu ntshidufhadza nga nnḓu ine ya vha ri na stand ina space tshihulwane nga maanḓa nda mbo ḓi thoma u ḓi ita madamu a khovhe hanefhaḽa u bva 2023 2024 zwino 2025. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Mulwela pfanelo dza vhathu vhane vha vha ṅwananyana wa presidennde wa kale vho Nelson Mandela vhane vha vha dokotela vho Makaziwe Mandela vha ri vharangaphanḓa vha ḽifhasi a vha khou ita zwo linganaho siani ḽa u lwela vhadzulapo vha shango ḽa Palestina. Vho Makaziwe Mandela vho amba na vhaino khasho ya Mafhungo nga murahu ha mafhungo a uri tshigwada tsha fhano tsha vhalwela pfanelo tshine tsha vha tshipiḓa tsha Global Smooth Flotilla tsho swika shangoni ḽa Yorodani. Tshigwada itshi tsho humiselwa murahu nga shango ḽa Israele nga murahu ha u lingedza u dzhena ngei Gaza u ṋekedza thuso ya vhuthu. Vhalwela pfanelo dza vhathu vho konḓela nyimele dzi konḓaho dza lwanzheni na u ṱhaselwa nga dzi drone vho pika u pfuka kha tshutshedzo dza mbia ḽa Israele u swika Gaza.
vadzulapo va la Palestina vo govelwa nga mbia la Israele une va United Nations vari zwine la Israele la kuita ndi chituna u tarafa vadzulapo ava. Dokotela Vomakazi wa Mandela vari maAfrika Tshipembe avo veva va chipiḓa cha fulo la Global Summit Flotilla vati yo khodwa kha u ḓifunga avo. What Mandla and the other South African we have to do is to commend their bravery, because it takes a lot of courage to be on those flotillas facing a barbaric, very cruel regime. Dokotela Vomakazi wa vodwa fasasaradza varangaphanḓa va mashango a ḽifhasi kha u kundula havo u thivhela mbia la Israele u ṋaṋisa khuḓano. There's a lot of hypocrisy amongst world leaders. Because environment issues are close to them, that's how they're going to make money out of us. They embrace Greta. But once he now talks about the human rights and showing the hypocrisy of the oligarchs and the governments, Western governments, they are not going to support Greta Thunberg. Zvichezvoraro muvhuso wa ḽino u khou takalela uri vhadzulapo vha ḽino vha hedzaho nga mbia la Israele vha nḓilani ya mvuya fhano hayani. On behalf of the South African government, I hereby confirm the release of the South Africans who were involved in the Flotilla initiative. Dr. Fatima Hendricks, Mandla Mandela, Reyes Mula, Caroline Shelva, Dr. Zahir Suma, Zukisa Wema. Vo Mandla Mandela va khou pfa vo vhofholowa musi vho no swika ngei kha ḽa Yorodani vo tsireledzea. We are reporting that all our comrades, brothers and sisters on the global Sumud flotilla are safe and on their way home. Vhadzulapo vha ḽino vharathi vha khou lavhelelwa u swika fhano hayani matshelo nga ḽavhuraru. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 19 cents, pondo ndi 23 rand 9 cents, euro ndi 20 rand 9 cents, pula ndi 1 rand 20 cents. Mikope phala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,984, platinum ndi $1,660, oil songo kunakiswaho ndi $65.32 nga fagi. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri mafhungo a ṋamusi era vha vha dzudzanyela one ndi eneyo vha songo a nga u ṱalela mbekanyamushumo ya zwa maramani matshelo nga madekwana henefha kha SABC 2. Nṋe na vhone ri vhonana tshifhingani tshiḓaho. Ndi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Vhapfumbi vha mutsho vhe matekwana ṋamusi khou vhonala aiwa makole o tiba fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo a tsini a ri khou dovha hafhu ra vhona khonadzeo ya mashotha ane a nga kha ḓi na matekwana ṋamusi ndi dzipesenti dza 40 dza mvula ine ya khou lavhelelwa matekwana ano khou dovha hafhu ha vhonala na mimuya kha iḽa i tshi khou vhudzula fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha aiwa ri khou dovha hafhu ra vhona khonadzeo ya mvula ine nga kha ḓi phelapphela matekwana ana tsini ha musi lavhelesa fhaḽa Tshipembe ri khou vhona mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽima nga tshivhumbe yoṱhe musi ri lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ra vhona nga kha ḓi vuwa hafhu makole o tiba ya dovha hafhu ya phelapphela iḽa mimuya kha iḽa i tshi khou bvela phanḓa na u vhudzula nga vhuhali a tsini a ri khou dovha hafhu ra vhona na vhukovhela hone aiwa khou vhona na mimuya ine ya khou vhudzula vhukuma fhaḽa tshidzikini tsha shango. Ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri matekwana ṋamusi aiwa kha vha lavhele mvula dza zwirulu kana dzi mvula dza dzi khou fhelekedzwa nga maḓumu dza dza khou lavhelelwa matekwana ṋamusi fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo a tsini na zwipiḓani zwo fhambananaho zwa fhaḽa Mpumalanga. Kha ri mbo ḓi limona ri lavhelese dzi temperature dza matekwana ṋamusi. Kha ri thome nga vunḓu ḽashu na ngeno Gauteng na ri khou vhigela hone mutsho wavhuḓi vhukuma matekwana ano mutsho wo dzikaho vhukuma fhaḽa Johannesburg a tsini na ngeno na ḓoroboni ya Pretoria. Musi ri tshi tsa hayani ri tshi ya fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo ndi hune ra khou vhona hone mutsho hafhu une wa khou vhiga aiwa dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhaḽa Giyani, Thohoyandou na fhaḽa Musina dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 30 phala vhurwa na fhaḽa dzani Basongo Hanga u ḓo vuwa na makole o tibaho ya dovha hafhu ya phelapphela fhaḽa Bilavila na Thabazimbi nahone aiwa ri khou vhona u mutsho wavhuḓi vhukuma matekwana ano musi ri tshi ya vunḓu
la Mpumalanga na hone ndiyo rabona hone ayo chikobikwa mashota sikati nanga kati phela fetsi hazi temperature ngoto angaretsa tizabuti bukomvala emelo Carolina atena pala mtata muzuru chapala KwaZulu Natal na hone rekobona mucho abuti chikobikwa matikwana ano pala doroboni ya Durban atena pala Richards Bay ulundi na pala Vryheid na hone aiwa ndi mucho abuti bukuma matikwana ano karimo dia vunduni la Eastern Cape Railways pala mtata na pala maletswai kobona aiwa tsinga kati batsi fasi bukuma matikwana ano mazuru atena lichi chama chero aiwa udududera Western Cape na hone ni rekobona mucho abuti pala Beaufort West atena pala George tizabuti bukuma zi temperature pala doroboni ya Worcester risa hangu na pala Cape Town samse rekobona titokonya tsachika pala ka 20 musarcha debura kapa na hone rekobona matikwana ano ndi mucho uziko bukuma wabuti bukompezi ha zi temperature tizabuti machero pala Kimberley kurumana pala Appington musecho wasa pala Free State na hone rekobona umucho wabuti kubigwa matikwana ana musipezi ha zifasi pala Fixback na pala Bethlehem Sasolburg titokonya tsachika pala ka 29 musuri chita matabero karimo dia vunduni la pala Northwest rutshome pala doroboni ya Rustenburg na hone rekobona una mucho ai wonga kaduvona makore otibwa pezi ya pela pezi ha musuri chira basa pala doroboni ya Mahikeng na pala Tosca risa hangu na pala Vryburg rekobona umucho wabuti bukuma uchitodutera machero lechicha hilino tikamba komba